Ubah Jonathan Suiem Kertong ke Indian National Congress na seorang kam constituency mentak arp netrik kelalengkot ulah tep kertengi ladeha office DC East Kasihil Shillong kum kertong MDC man aireng hak election KHEDC ke Bansalong hak arp hoitrik rempang habakren siklat patai kubor hadin beladep ban tep kerteng uloong ke jingmi pan aireng hak election MDC kadai namar pakidon kinongrim ya ke bahap at penkala do rekriti dustur ke judgment rew namar wadla ke jelame khalia ke stang ban roy hak jing bun brew penban ke judgment rew kelanang ngam setrai du kumta ya ka yap ka im jong ka judgment rew hap man pen klain bat ban pen im ikriti dustur hak pateng banduan Shushu uloong lada ujob kum UMDC nakaliang jong u bat ke parti kongres kin budin ya ke 6 schedule man penne pensa habakali ulakop baun job ya kan election MDC namar haso rengkam kedega ketem joko parti kongres markah yar kadai namar ke jingkrano jungu MLA berim ketika konstituensi bat kumta ki pajba menta ya sedang man pen impat ya ke parti kongres haso rengkam namar de ke parti kongres keblano senyang shibun hapo ke jelam kalia Baro tega daw ba daw ba daw san kolong kum samlarang ba bagami syakani ke benta jung ke jeli jung sanjima sima kum samlarang ba isngo ba habang pen kum bacing bun breu hanika state Meghalaya jungi he haki konstituensi jungi bat negeri India jung berberok koi ladangi ken kulum mi bagi kun samla 100% kedi kita boleh pesan senem kata teng isngo don kamlang pembaong ketin bangi don kam ni ke youth in politics kumta ngarung ami shikman kum samlarang ba ban represent lang nam tawi para samla tang para samla henry ya ki imlang kasalang ya ki riurang ba kelong kami kelong pahi baro kitrik oi nitip ba habang icit ya ki MDC kedaw ba kedausan kelong habang icit ikinong mikmat activities council ngiri ban pensiong nong rimha te habang pai kayap ki im chung cai ben riu baniadai ki riti kedustur kesinsyar khadar kayo pateng ke her pateng ke cungi nangta hawidei bat ka khenkur khenkha ke cungi kesinsyar snong sinsyar thau dekum tang ting ben pej bha hawidei bakani ke benta manwiana ban pene pensa ya ka ni ka khnit ke ban riu ya kriti ke dustur ke cungi kumpi ba kongres parti hi kalong try kemi jongka state jongkari India hybrid bawai khamtam po konstituensi cungi ba menta labun pun snem menchua ke try jongkres parti neduk baklat no I nong mikmat jungi bangkwa hidwar bulai ba David nongrum adu bor kongres parti kalahir sisa ni kubur kata ban rei menta abangi phai pat kipat ba kila kersian sia kila ai kata hadu kini cingtur ke jungi mental nai ni ba kipat ba kila nok mensi mi parti kongres namar ngi phai heavy day bat kicing ai ke district council ya ke kernit ke bahan riu ke parti kongres ka ba ai ngi ke state bangyo state hood ke por ke parti kongres tek balono senyang shibun khamtam hawidei po district council dekumta ngasngo ba ka kongres parti hi kadai kita ka bagi ba ke no mesim sya ka parti kongres hawidei ba finance ngin pen klan ru ya kepala tengka po district council nang ban kelaj kita habangi phai ko hoj po ki si ngedung duna kabiang korkom penyat ya ke budget rekiwi kui district council ngi I ba ka don ke cing duna ba ka wat kicing tep kam tep jamru kapalat iku budget te khnang ban pen klan ya kata ya kapala tengka ngiri ban pej bam bundon kanu dikich khamtam habingi yo lengba professional tax lengba ki motor vehicle tax nang ta lengba kini ke tolki hakini ke digital chungi imta habi dei ke tolki I shibun ki likich ki don namar bom don kata ke sistem ke babia dan regani ke cingbi ke chunga ngiron rak kata ke sistem ke online system lese ka tolki ngala bandon lengba ke online system baki bre ke bawan ban pani ka chalan kadai lengba ke online haba ke online ngila dep sisin ngibdom kam ban bu ke enforcement kikit bun teli pengin bu kawe kikit kita kikit ibu sangut nringut ke enforcement ban check ya kata ka tu ka chalan bala apply online kenang ba kata kan don ka transparency ro cukup ko pai ba konstituensi cungi ninang dai ka than kumba kani ka than cungi ka banga syong ka sa cunga kade kini ke new shillong area kawe kalong ba habide ka roy ka par ko oj nakaliang ka district council hadu mentak habidi beka skim kadong duna re nakaliang ka chunga kum bandang batmai ubadang fresh kini kam ngan petre hop ke skim hakmat ka besai ka bisit chungi pada nok snong pada ka chu kapor ngasyam bah kini ka tha new shillong ka chungi ba ngila syak ta shibun nam ta kini ka building by law namar hadis council ka building by law ngidang syukopi by thik
kat kum balong nak state takadaw kalong ka kamko ring isti ngabang alej ngayo ikata kubor na kinok tukum ta kum ladang ang iwan na kabor panura ka waypat kaan ka building bylaw chung ka district council kenang bankan namar ka district council hi kalong bankan tiu lang banyada lang kum ta ngin pen kubor lang lengba king rang ba sinong baki rong ba sinong ka baki sina kinu building idon kami ke building bylaw re abe ki rong ba sinong re kendon ka ikhtiar kin ban pet lang habi day building bylaw ringkat kecing pun kubor kecing aibor na po district council ha gipai kini ki benta kini ka pen kubor kisang sama lengba ilaka amendment act de ringkat ketuka clan bill ka bingo clan act de ka penungkong kalong ba nginepet budin nang ni khmat ladang ipoi kabor budin balase kini kecing thau ka an po district council kam dei ban ye tengkho bat kanu ka an po kasri e kata nak kaliang kacunga ngin budin ye kata oda ngila poi po district council tengin pej ha ngin wat benia bakan don kelikal stan kenang wakum don kanu kecing ye tengkho habi dei bat oda ngila poi po kasri po supreme court kini habi dei ba trading for non tribals tengin ban pej parman ba ngin yo biang ka an ka bakam klan pen klan chu baru habang ipai habi day trading license for non tribal kat kum ka kendon chu kan apo ka schedule ki ong ba kunu ka kam palala menteri kun ka city ngimla shu ban ai trading license tu kum ta ngiri ban pej perman pai kini ka bangin penseluruh kun samla ki chongi bat ha ka chu ka por abang ipai ngin pej klan shu ka an shubu mata kun ki companies ba pair wan sini iba wan sini ka than chungi ko na ka liang chu district council ngi ba ai trading license ka ba mengi kasi ngi pat le la ban le kata Ray don kampat ban ai ya kata ka memorandum of understanding bat ki companies kat nu kila ban ai kami kun samla ke chungi bahabang iwan ki investment sini syua bengin ai ke NGC syua bengin ai ke permission syua bengin ai ke trading license ka banungkong kadai bangin bu ke cingkeli ki bangin bu kata bang kat nu ngin ai kami kun samla ke chungi laga don sispa kat nu persen ngin la ban ai kun kasi kata gini ban pej apa khmat poi ha kabor ta ngin budin ya katuka amendment sispa arsan amendment baladap man kini ngin nang budin sisu kenang ba kecing mentoi kalong ya ka konstituensi ya ka ri ba kacai benri ko cungi hibrok kowe ta bangi phai kini ka amendment menta kumba kala le ki ong bangiron kami kita ka direct funding ngila don kam sisa baringi pej kum municipal kum pancitira ngiyo ka direct funding kiyo ka direct funding re hadis council hadu menta ka funding ke bawan kalong kawan sentral hastit nastit pakin bha ke district council te kumta idi bandon kam sisa kita ka direct funding kenang ba ka roy ka pa kan yarap sibun namta kani ka stit khalaya ka cungi baro kawe